Oíche Nollag. Bhí Cian agus Clara sa chistin. Oíche Nollag a bhí ann. Dog Cian glynne bhainne an mórd. Dog Clara briscí agus carréid an mórd. Chruc siad suas a gcuid stucí Nollag. Le daddy scéal dóibh. Hit siad ina gula. Ceistena. Ceist a héan. Cá raibh Cian agus Clara. Ceist a dó. Cén oíche a bhí ann. Ceist a trí. Ág Cian briscí a mórd. Ceist a cethair. Le mami scéal dóibh. Oíche Nollag means Christmas night, so it's Christmas Eve. Cian agus Clara sa kitchen. Cian and Clara were in the kitchen. Oíche Nollag a bhí ann. It was Christmas Eve. Dog Cian glynne bhainne. Cian left a glass of banya, glass of milk, an mórd, on the table. Dog Clara briscí agus carréid an mórd. So dog means left, Clara left, briscí, biscuits and carriage and carrots an mórd on the table. Cruc siad suas a gcuid stucí Nollag. Cruc means hung, so they hung, suas they hung up their stucí Nollag, their Christmas stockings. Le daddy scéal dóibh. Daddy read a scéal, a story, dóibh to them. Hit siad ina gula. They fell asleep.